ingekhe inkosi endleleni ingcwele yasebuhleni isihlabelelo 229 uzafika ezintombi azize awemtimbeni beniziphethe eboyizibani awunawo amafutha zafika bezintombi awuzize awemtimbeni beniziphethe ebezibani awunawo amafutha nakundayo namlephame insizwa ezimbili ezakamthembu bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu ziyadayisa eyidini ayibonkosi bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu lezi insizwa zakamthembu zezihlale njalo lapha eyidini zidayise zinomkhukhu ezihlala kubo Mashlele izinsizwa kuhlala kujatshulwe nami ngangeke ngiye kwaxela kuhleko nje kumnandi kodwa kwathina ngalimbe insizwa zakamthembu sihleka kunjalo enye yabe seyizwa bakhonza kumthanda uNkulunkulu lezo ngefoni ikhala yathi mayiphuma iphumela ngaphandle kodwa iphuma nje iphethe ifoni ngesandla kodwa ibuka abantu wonke amehla abantu abheke bona yabe seyicawe ukuthi kwenzekani yathi mayiphuma ithi nayo ithi yayikhulula ngaphandle eyisibona bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu iphuma itruck emgaqweni iza kubona ngo emkhukwini abaphakathi kuwo yayisibona nisindile kodwa yayisibe nenkinga ukuthi leya esebenza nayo iphakathi lathi baqhamuka bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu itruck ingena phezulu komkhukhu lensizwa kaMthembu engaphandle ibuka le ngaphakathi ukuthi shothi lengane soyilanda nje hayi soyilanda ngehlahla bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu kodwa yezwakala phakathi emkhukhwini mayizwa ukuthi hayi konakele yabe sayimbiza uShembe yangabuza nomuphi uShembe bakhonzwa kumthanda uNkulunkulu asikucacisa yakho yabiza unyazi lwezulu umsomluko usuku Ayisiyalimala ayise
wayesegijima amaphala ayisemphutuma amphonse emotweni yilo naloyo wayesegijima eyintweni ababezidayisa wagquma wahlala wathi omunye woza nawe nasishebo wathi woza nawe ungazali ishebweni ngempela lensizwa kaMthembu yayisingene ekhumbini emotini yayisiphindela imisa sibhedlela lokade lapha phakathi emkhukwini yayisihamba bakhonza ukumthanda uNkulunkulu base behlala umsombuluko usuku bahlala ubusuku bonke lapha eideni akatholi usizo kodwa kwathi makusa babe sebemsiza wayesekhumbula uMthembu ukuthi hayi kumele ngezulwini namhlanje unesibili namhlanje sekufanele mangezulwini ebuhleni bebevele bebisiwe bayefika phambi komnikazi bahlale odokotela sebeshilo ukuthi baba lo mntwana wakho yena akanankinga kodwa inkinga enkulu esibonayo siyibona lapha ekhanda esondela phambi komnikazi wayesethi umnikazi wabantu izolo bengiseyideni wathi uyaqhubeka wayesemphuca wayeseyixoxa yena wayesethi hawu lo muntu wayesexoxa kwasakuyena ngichazelayo ukuthi bengilaphi wayesebona ukuthi ushemba uNkulunkulu amen wangagcina lapho wayesethi shembe bengingangedwa besibabili leyo munye ngikhuluma njena usesibhedlela esimene sibucayi bathe odokotela bengamhlinza nokumhlinza wayesethi hayi khululeka mshumayeli uzophila bathi mayefika ngolesithathu bakhonza ukumthanda uNkulunkulu mayesefika esibhedlela uthi kunjani ithi hayi uyaphila kodwa inkinga kuzofumaniseka phela ahamba yohlinzwa njengoba bekade beshila wathi makushawule sine bakhonza ukumthanda uNkulunkulu wayesengeniswa emshinini kwi-X-ray wayesefakwa kwasekuthiwa hayi inkinga besiyibona lapha ekhanda kayisekho inkosi ayibuseni kuzulu